Ovaj film bi preporučio svima koji su ljubitelji Sonika, a i općenito koji imaju malu djecu i traže nekakvu zanimaciju za svoje dijete. Jer ovaj film je prefora i klinci koji su bili sa mnom u kinu su uživali u ovom filmu. Tako da počujte moje mišljenje za Sonic Super Ježa, odnosno Sonic the Hedgehog. Pa krenimo! Dakle, pogledao sam Sonic Super Ježa i to sinkroniziranu verziju, jer nijedna druga verzija nije dostupna u mom gradu, bila dostupna ovaj vikend, tako da nisam imao izbora, nego jednostavno otići na sinkroniziranu verziju, a baš sam htio otići na takvu verziju, jer da komentiram i sinkronizacije iz istih filmova, a i serija, iako više komentiram crtiće, uglavnom nema veze, ovo je konkretno skoro i crtić bio, tako da, uglavnom, komentirat ću prvo sinkronizaciju. Moram reći, Blitz ili Duplicato Media, kogod je radio, znači kogod je Blitz angažirao za ovo, moram reći da ste posao odradili kako treba. Sad tu imam na mobitelu listu garantiranih glumaca koji su bili u sinkroniziranoj verziji, znači glumci koji 100% se nalaze u ovom filmu jesu Ivan Đuričić u ulozi Sonika, Luka Bulović u ulozi Toma, policajca, i Ivan Šarić u ulozi robotnika. I još sam plus tu čuo Jasnu Bilušić u ulozi neke sove, Ronald Žalbura u ulozi nekog tamo drugog policajca, Ranka Tikomirovića u ulozi nekog tamo luđaka starca i mislim da sam još čuo možda Anu Begić u ulozi neke crnkinje. Ne da sam rasista, ali konkretno crnkinja je bila neka glumica i eto, Ana Begić je dala njoj glas. Ostali su mi nepoznati, ovoga se sjetim odmah, ali konkretno ovi svi glumci su mi dragi i super mi je bio sad. Da komentiram prvo glas od Sonika. Sonic u početku mi je bio ne baš onako kakav sam htio, ali i na kraju, kad sam pogledao konkretan film, glumac se snašao. Vidim da je bio ispao okej. Meni je ispao okej. Da, meni je ispao okej. Sad kako vi hoćete, meni je glumac ispao okej, glas mi baš paše i ja nemam ništa protiv tog glumca. Za mene on bio tokom čitavog filma Sonic. I bio mi je okej. Glas od Toma mi je bio okej. Super mi je bio glas od Toma. A da ne spominjem Ivana motherfucking Šarića. Ivan Šarić jebeno izgleda kao Jim Carrey i njegov glas se poklapa sa svima što sam ja zamislio. Znači jebeno vrištanje od Ivana Šarića je bilo nevjerojatno. I te njegove onako šale, te njegove onako krevelje, ne znam ti ja više kako to proizvodi kroz svoj glas, ali uglavnom pravi izbor za Jim Carreya. Niste mogli naći boljeg glumca. Niste mogli naći boljeg. Mislim, ja gledam svaki tjedan senzaciju od Ivana Šarića. Od 24 sata. I onda mogu očekivati da je on vrhunski stand-up komičar. I sad u ovakvom filmu kad posudio glas, daje mu top shit, on je ukrao ovaj film, jebeš Sonika, jebeš Toma, jebeš bilo koga, Ivan Šarić je ukrao film, što se mene tiče, ukrao je film u sinkroniziranoj verziji. No dobro, sad da pređem na sinopsisu filma, jer spočevam pojačavam samo sinopsisu što se dešava u ovom filmu, koju mogu naći na internetu, to možete svi pronaći na internetu, tako da. Ovako, Sonic Super Jež je akcijska obiteljska komedija temeljena na jednoj od popularnih globalnih videoigara Sege, čiji je glavni protagonist sarkastičan svjetlo-plavi jež. U filmu pratimo Sonicove snalaženje u životu na zemlji
u čemu je najviše pomaže njegov najbolji ljudski prijatelj, lokalni policajac Tom. Najveću nepriliku stvara im zlokovni doktor Robotnik, Jim Carrey, koji pokušava loviti Sonika kako bi od njega ukrao super moći i zavladao svijetom. To je konkretno to. To inače možete pronaći, možda se vidi. Znači vidite, doslovno čitam sa mobitela. Da. Tako to možete pročitati na internetu, tako da potražite na internetu pa onda nije da ja sad to nešto spojlam. Eto, samo da znate. Sad, moj dojam znači za film. Film je bio fora. Izuzet sinkronizacije, film je bio fora. Znači, jebeno, lokacije, ti roboti su bili super. Znači, jebeno su ga animirali. Znači, jebeno su napravili Sonika. Sonic je bio presuper i te sve stvari što se dešavale su bile super. Znači, ja nemam riječi. Koliko je u stvari ovaj film super. Znači, sve mi se sviđa. Čak su spominjali možda nekakvu zemlju gljiva. Sad da znate, to nema veze sa Super Marijom, ali uglavnom se spominje neka zemlja gljiva. Dobro, to možda mali spoiler, ali neću vam više ništa reći, uglavnom. Meni je film bio fora i preporučujem ga svima da pogledate. Ako ste ljubite Sonika i općenito tražite nešto za malo dijete, ako za pogledati, preporučujem ovaj film. Stvarno je fora. Jer da ima svakakve gluposti, a konkretno fora je fora. I svi klinci koji su bili sa mnom u kinu su uživali u tom filmu. Ja nemam riječi. Koliko stvari ovaj film bio fora. Samo jedan sam mi se nije svidjela. Fortnite ples. Zašto jebeno je Sonic 2 puta otplesao Fortnite ples? Ja znam da je Fortnite toliko zastupljen u svijetu, ali zašto jebeno Fortnite? Mogu sam ponijeti bilo koju referencu iz ovoga filma, ali jebeno Fortnite referencu. Zadavio sam se čim sam vidio to. Znači, jedva sam se par puta nasmijao, kao zaplesao i jel to Fortnite ples? I na kraju, plesao još jedan put i onda sam rekao, nemamo mi Fortnite ples, uglavnom. To mi je jedna mala zamjerka. Ostalo sve u redu i ništa, ako hoćete pogledajte film. Moja ocjena je top shit. Jednostavno, film je top shit. Nemam što da reći. Film je stvarno top shit. Eto. Čuli ste? I ništa. Ako vam se svidio video, bacite like. I ako ste novi, pretplatite se. Ako već niste. I to je to. Vidimo se ga sljedeći put. Pozdrav. Novi svijet, gdje vrijede nova pravila, gdje nitko ništa ne